bese ibyo muzashaka byose bizaba bihari ngese bitari muri iyi si rero icy'ingenzi dushobora kubwira abantu muzaze tazatunshingeho tuzambara uzambara ibirato byo hasi hazaba umukunga tavazari kandi tuzasirima kugeza shitani yemeye ko agira amafuti tumiye muzaze dufatikanye icyo giterane takuzambaye inkweto zo hejuru uzaze yambara inkweto go hejuru azayambara usigiri inyuma ku muryango azaba arimo uzokora check up n'ugusopa harimo base bena yayi okay na compagnie imizabirimo ariko cyane base kubera ko yamaganye akakompanye ntabwo tuyamaganye kubera ko hano hariho abakunzi ba compagnement ntabwo twayamagana irimo ariko cyane none twebwe uko mubibona turabakunzi b'igisirimba cyane ariko bazobakebere nk'agakunga kanyu ko muri batatu guys abantu batuye ku migabane itandukanye abantu batuye ahantu hose bakenera abantu boza kubatega ku kiwanja cy'indege abantu bakenera abantu bo kuba uruhande kubaserva ibintu nk'abene ibyo bijanye na protocole no kwankadira abashitsi aba bana muza mubareba baraza gusiga inomero hano kugira ngo bigende neza uko na mtu na Beya n'abaririmbyi n'abacuranzi bose turabatumiye cyane ntimukabure hazaba umukunga uteye ubwoba kandi twebwe muzaducurangire pade nta bintu bya kompanyema na base ibyo dukunda aho ngaho niho twafatiwe nuko mwakoze cyane nta kibazo yes get ready yes muraho bakunzi b'Amategu TV Tongo TV ndetse na Nguvu TV show tubahaye kaze mu biganiro byacu twongeye twagarutse uyu munsi imbere yanyu murahabona abakobwa beza cyane b'abanyamulenge right turabahaye kaze cyane hano turabishimiye ngo mwisange kandi mugubwe neza hanyuma reka dutangire tubasaba kugira ngo batwibwire reka duhere kuri uyu uri hagati natwibwire amazina yiwe umurara kona mtu ama hakuna ariko reka dukomeze natwibwire muraho neza yego n'amahoro yego n'amahoro wakwibwira abadukurikiranye nta kibazo nitwa Uwamahoro Divine se nuzamuye nk'ijwi ndi umusita mwishwa basinzira nuko iwanyu ruguru ni iwacu ruguru mu Mibogobogo muhe muhana mu Bijanda very good mu Bijanda ndahazi cyane wambwira imihana ibiri yegeranye no mu Bijanda yego mu bakomite no muri Kadeza good amashi menshi kwa Divine hanyuma heza mugenzi wawe muraho neza mama yego yambu cyane umeze neza meze neza mwana w'ibinyegezi byinshi cyane mwari mubyutse neza muhana tumeze neza wakwibwira abadukurikiranye kugira ngo tuze gutangira ikiganiro cyacu bamenye uri kubaganiriza uwo ari we murakoze cyane amazina yanjye nitwa Kibasumba Soleil kabumuki umurara kandi wongeremo ijwi kugira ngo abantu bumve ndi umusinga kamwishwa abahima okay very good iwanyu ruguru ni he iwacu ruguru ni muri Ruhemba mbwira imihana ibiri yegeranye no muri Ruhemba imihana ibiri harimo umuhana bita seko mwibagira mu Rudabagiza harimo sawa dukome wewe icara nta kibazo uraza kuyibuka reka tuje kuri undi mugeste hano yitwa mukobwa biraso byiza cyane mfite amakuru ko yoba avuka kwa byinshi sinzi niba nibeshe muraho neza mama yego umeze neza
Ego meze neza. urakeye. Asante. Ko ndabona wambaye idarapo ya Kongo. Uri umukongomani? Cyane. Asante sana. Hanyuma wakwibwira abadukurikiranye kugira ngo bamenye uwo baganira nawe uwo ari we. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Mwamikazi Jolie. Ongera ijwi. Ku mazina nitwa Mwamikazi Jolie. Okay. Ndi umunyabyinshi w'umukombe. Nuko. Abo mwishwa w'abagorora. Urakoze Rwamakombe wambaye amata. Kavyara ushagije Musengo na Kibamba. Ejo bundi nabonye abakongomani bari baje gukina match. Warabibonye? Wari wagiye? Oya ntago nari nagiye. Ntukunda kabumbu mu yandi majambo. Okay. Ni ibisanzwe nabe naje ukubwira nta sindi umufana w'akabumbu ariko iyo Kongo iri gupiga. Inzamba fane ejo bundi abanyakenya baturajije ikirazo kimwe turababara cyane ariko nta kundi nyabaki amazi ngo adahwa yamenetse. Hanyuma ndabona mwambaye amatishati acoyeho abantu, niho ndabona Pasteur Espoir, ndabona Reverend Ngenganyi, ndabona Shyaka, ndabona bimeze bite? Watubwiraho gake ku bijyanye n'izo foto cyangwa se ayo matishati mwambaye. Reka Divine abe nkusobanuraho bukeya nyuma nawe uraza kutubwira. Murakoze cyane. Iki ni igiterane cy'umuhungu wacu Gisubizo. Nuko. Uturutse hakurya kwa Museveni. Nuko i Bugande. Ni umwana usigaye ubwira amavuta muri iyi minsi. Yazamutse kandi nta mikino. Nta gusubira inyuma. Yego. Rero afite igiterane ku itariki 10 z'ukwa munani. Kizaba niyinga. Kizabera muri El Shaddai Revival Church. Aho bakunze kwita kwa Ngenganyi. Nuko. Ndagira ngo nuko. Ubaye nkusobanura intego y'icyo giterane niki? Nukuramya Imana no kuyihimbaza gusa no kumva ijambo. Ariko hari amakuru bambwiye ngo ukunda umukunga wa Pade nako na base. Birenze nta mikino ko ba Yesu. Heza Soleil bite? Sawa. Hanyuma ngo nawe yo badashizemo base ngo uzawumva nta cyabaye. Cyane. Kubera ko udakunda accompagnement. Sinikunda nyine niho nafatiwe muri base. Wafatiwe muri ukunda Pade cyangwa base? Nkunda base na Pade byose. Donc bakuyeho base na Pade ntiwobyina ugisirimba. Ntabwo nabyina sinabishobora accompagnement sinabishobora. Reka. Ese ni bande bantu uzi bakunda accompagnement ino muri Kenya? Nawe urimo mu bayikunda. Iwe wa mbere ufite umwanya wa mbere. Air Force murabizi ko ikunda accompagnement. Cyane. Cyo kintu. Usibye accompagnement ni kiye kintu kindi uzi kuri Air Force? Air Force ni abantu beza bagira urukundo bagira n'ubumwe. Good. Urakoze cyane mama usobanuye amakuru meza. Ni bambere umukobwa wo kwa Rwamakombe kipaza sauti. Wewe wafatiye muri Pade nawe ma? Birenze. Konza numva accompagnement ari nkayiryoshe. Ntimworeka ngo tuje inama mbakundisha accompagnement murekane na base. Oya nayo twayigerageza ariko. Mwayigerageza. Cyane. Hanyuma by the way ntiwatubwiye iwanyu mwari mutuye hehe muri Kongo? Kare dutuye mu Gahwera. Mu Gahwera hari ku Musingi? Cyangwa hari kwa Siritanda? Okay, very good. Mbwira ibintu bibiri bya ruguru kumbuye. Kumbuye kuragira. Ukumbuye kuragira inka? Ikindi? Gutoragura. Wavuye ruguru uzi gutoragura kweri? Cyane. Mbwira inkwi ubwoko bw'inkwi bubiri uzi. Amoko y'inkwi. Hari ibishasha. Akaba ni n'urukuri. Very good. Hanyuma ndabona nawe mwe murakeye mwambaye amatishati
ariho afishe cyangwa se agaragaza amashusho y'abatumirwa nabonye bayita ngo ni extreme worship. Mwe Divine wowe wize nk'icyongereza extreme bishatse kuvuga iki? Mwe mikrofone hari ijambo avuze. Ngo ariko nguko ntuntunguye. Donc extreme worship ni nka extravaganza. Muhe mikrofone ma. Ni igitaramo gifite imbaraga. Nukuvuga ngo extreme bivuze imbaraga. Extraordinaire mbese mu yandi majambo. Ibyo ni wowe wivuze. None se mufite iyihe role muri kino giterane? Ndabona rwose mwasharamye mwarabyiteguye, ibisuko biri tayari, ibintu byose birapanze. So sinzi role mufite muri iki giterane bimeze bite, mwatubwiraho bukeya? Murakoze cyane. Iki giterane twaciteguye kuva umunsi asohora afishe. Nuko turitegura, abasuka barasuka, n'abogosha baraguma barogosha. Bwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana. Bwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana, urasa n'Imana wishime. Kuva umunsi afishe isohoka mwariteguye, abasuka barasuka, abiyogoshesha bariyogoshesha. Nuko aho hanyuma noneho tuza kubona n'abaririmbyi yatumiye. Yego. Abana basigaye bagira amavuta muri iyi minsi. Abo ni bande? Gisubizo na mushikiwe Ines. Yo. Umucuranzi wacu Shize Pro. Ni conseil. Shize Pro. Ni n'umuproducer. Bikomeye. N'umuririmbyi wacu witwa Mwirinzi. Nasenga kuva i Bugande hari ahaguje kwa Museveni. Nawe azaba hari? Azaba hari data. Yo. Hazaba hariho kapo yacu dukunda Ndutira na Beya. Baza batsa umuriro neza. Yego. Ta bintu by'imijerezo. Rero iki giterane twaciteguye bikomeye, twaragisengeye. Ahantu hatari Imana nikashitani bayishongereje cyane. Very good. Hanyuma urakoze cyane Divine, mpereza mugenzi wawe mikrofone. Yes, hajya ni Soleil Kazuba. Umuntu umwe numvise yitwa ngo ni Nyamuco Soleil. Kandi Soleil nizitanga umucyo. Urumva n'izina rimwe riri risobanuye kimwe. Yo na amazina abiri ariko asobanuye kimwe, le synonyme. Soleil, mbwira ibintu bibiri ukundira Ndutira, umuririmbyi Ndutira. Ndutira ikintu. Okay, by the way uramukunda? Cyane. Aha. Namukunda birenze. Ndutira ikintu mukundira nuko azaririmba abantu agafasha abantu. Imitima y'abantu ikagubwa neza. Yego. Icyo ndakimukundira. Kindi mukundira nuko azashusha amateraniro no mu bintu bijanye aza gatuti mbese aza managing agatuti neza. Ahantu Ndutira ari. Ntago hajereza. Nuko mbese igiterane Ndutira arimo ntikiba kijereye. Mu yandi magambo kera kino giterane kiraregeye. Bikomeye. Asante sana. Heza uyu mugenzi wacu hano mikrofone nawe mubazo tubazo nkatungaye turenda gusoza, hanyuma muraza kurarika abantu. Donc buri muntu ndamuha umunota umwe wo kurarika abantu, kandi urarika abantu ushishikaye. Apana ibintu nyine aha none tugiye kuba serieuse, tugiye kuba serie kuko ganaje ndimo nditwoshiraho ze kandi nanje ndimo. Buriya ngiyo usanze abahungu umuhungu umwe n'abakobwa 10 ngo babara ko babonye umuntu umwe, murabyemera cyangwa ntimubyemera? Urabyemera ma? Niko gifaransa kivuga ngo le masculin pour l'essence immédiatement. Hanyuma izina rya ko ndagibagirwa, Mwamikazi ko Kayole na Kasarani mbese Nairobi muri rusange ituyemo abakobwa benshi. Nukubera iki gisubizo ari mwebwe yahisemo nk'abantu bagomba guhagarana nawe muri iki giterane?
murakoze cyane nuko ari twebwe yizeye kubera kuko ari twebwe mu yandi magambo murabizegwa cyane. guys, abantu batuye ku migabane itandukanye, abantu batuye ahantu hose bakenera abantu boza kubatega ku kiwanja cy'indege, abantu bakenera abantu bo kuba uruhande kubaserva ibintu nka bene ibyo bijanye na protocole no kwankadira abashitsi. Aba bana muza mubareba baraza gusiga inomero hano kugira ngo bigende neza uko na mtu ntiyabura uburiya ngo abakobwa bose barakowe niyo makuru. Hanyuma ndabona wambaye impeta, by the way iyo mpeta ni ya fiançaye? Oya, agari ya fiançaye. Ni just n'umurimbo. Very good. Abanyabyinshi nza numva bavuga ngo bagira amafiere cyane, ni ibintu byacu. Okay. Hanyuma sina ryawe mwamikazi ndaritoye. Kubera iki akabazo ka mwisho kuri wowe kugira ngo tuze gusoza, kubera iki ukunda gusirimba ariko ntukunde kuririmba? Buriya gusirimba niyo mpano yanjye, umuntu agiye agira impano yiwe. None se gusirimba nabyo bibamwe impano cyane? Niko bimeze, muraza kunyunganira. Okay, impano yawe ni ugusirimba, ni ukuvuga ngo iyo uri mu materaniro ikintu kigufasha gusumbya ibindi ni iki? Ni ijambo. Ijambo. Icya kabiri no kuririmba. Kuririmba. Ariko barambwiye ngo ukunda gusirimba cyane kuruta kuririmba. Byose ndabigerageza. Byose urabigerageza, ariko icya mbere ni ijambo. Ni nako Biblia ivuga ngo mutafute kwanza ya ufalme wa Mungu, bingine vyote vitakuya. Aloro tuko tunataka kufika kumwisho wa hii kiganiro yetu. Nataka walike watu, uambie mahali mkutano itakuwa na itakuwa lini, masaa na siku, na kameme ueseye kukua active sana, active njo batu bakuye. Umwanya nuwa kugira ngo utumire abantu. Murakoze cyane. Ako ongerega mwijwi nibwo bumvaga cyane. Murakoze cyane. Twaje hano kubatumira mu giterane cy'umuririmbyi mukunda cyane Gisubizo, kizaba ku cyumweru tariki 10. Hazaba hariho abaririmbyi batandukanye kandi mukunda cyane. Hazaba hariho Gisubizo na Senga kuva mu Bugande na Beya n'abaririmbyi n'abacuranzi bose. Turabatumiye cyane, ntimukabure. Hazaba umukunga uteye ubwoba, kandi twebwe muzaducurangire pade, nta bintu bya kompanyema na baze. Ibyo dukunda aho ngaho niho twafatiwe. Nuko murakoze cyane. Halekosile aho divi rareka abantu kandi urareka abantu k'umuntu wagiriwe icyizere guhagarara muri iki giterane. Umwanya nuwawe. Okay guys, twifuje kubatumira mu giterane cya Gisubizo kuko twabivuze mbere nyine. Afite gukora igiterane ku cyumweru ku tariki 10 z'ukwa 8. Kuza kwanyu ni by'agaciro gakomeye. Hazaba igitaramo gikomeye, tuzishimira Imana. Muzaze dufatikanye umurimo w'Imana. Hazaba hariho abaririmbyi batandukanye, hazaba hariho abavuga ubutumwa mukunze cyane. Mbese ibyo muzashaka byose bizaba bihari, ngese bitari muri iyi si. Rero icy'ingenzi dushobora kubwira abantu, muzaze tazatunshingeho tuzambara. Muzambara ibirato byo hasi, hazaba umukunga tavazari. Kandi tuzasirima kugeza shitani yemeye ko agira amafuta. Alo mbinguni. Nuko bimeze, murakoze. Kuzogeza shetani avuze ngo ayisarenda.
I surrender. Oh. Urakoze cyane Divine, heza mugenzi wawe Joyeuse Soleil nawe ase n'utumiye abantu ubwo turiho turagana ku musozo. sawa murakoze cyane. Twese nyine twishimiye kubatumira muri icyo giterane nk'uko mumaze kubyumva. Icyo giterane njye kindabona tigisanzwe. Ni igiterane buri wese hano mu muhana ayo makuru gusa niyo ahari. Icyo giterane kirimo abaririmbyi batandukanye, Gisubizo na mushiki we Ines, abo n'abana kweri umuntu wese arimo kwifuza kugira muri ruriya rwego. Turabatumiye muzaze dufatikanye icyo giterane. Takuza yambaye inkweto zo hejuru, uzaza yambaye inkweto zo hejuru azayama rusigiri inyuma ku muryango. Azaba arimo tuzokora check up no gusopa. Harimo base bena yayi. Okay, na accompagner imizabirimo ariko cyane base. Kubera ko yamaganye accompagner. Ntabwo tuyamaganye kubera ko hano hariho abakunzi ba accompagnement. Ntabwo twoyamagana irimo ariko cyane noneho twebwe uko mubibona turabakunzi b'igisirimba cyane. Ariko bazobakebere nk'agakunga kanyu ko muri batatu. Ibyo itaje Gisubizo n'umuhagarikizi babyumve. Rero turabatumiye cyane, kuza kwanyu bizatubera umugisha kandi bizadushimisha. Arakoze cyane Soleil. Tugana ku musozo guys, nkuko mubibona nuko mubyumva, igiterane kirahari, igiterane kirateguye, igiterane kimeze neza. Abashitsi already bamaze kugera ku marembo bahageze. Rero icyo musabwa ni ukwitaba. Ufite umugore azomuzane, ufite umwana azomuzane, nawe n'ufite mubyara we bazozane. Twumva icyo Imana ishaka gukora ku buzima bw'abatuye uyu muhana wa Kayole ndetse no muri Kenya muri rusange. Uwo nta wundi ni Gisubizo kuva i Bugande, umusore w'umuramyi Imana ihagurukije muri iki gihe kugira ngo ayivugire biciye mu bihangano by'indirimbo. Hazaba harimo abakozi b'Imana batandukanye nka Pastor Espoir, Pastor Reverend Ngenganyi, uwitwa Shaka, mon collègue twariganye muri 5e des humanités, aho ni kuri institut 5e ou 3e, ndetse n'abaririmbyi batandukanye Mwirinzi, Kapo Yandutira na Beya, ndetse na Amaze Worship, abana baririmba neza cyane. Ese nta karirimbo Gisubizo gasa nk'aho abantu bamuziho tworirimba gutya dutumira abantu muri ako karirimbo? Ntako muzi? Titwo karirimbaho ni mukanyibutse njewe ngatere. Oyaye Gisubizo uyu nyiri giterane ivuga gute? Okay, reka turirimbe tukaririmba nyine mu kiyumbe gutyo. Hakika Mungu ni mwema, ametenda. Shiraho mikrofone mama we. Heza nani? Yavuze ngakunda kuririmba. Okay. Manuke. Hakika Mungu ni mwema, ametenda mambo makuu. Ni Mungu we, Ni Mungu asiyeshindwa. Hakika we, Hakika Mungu wangu ni mwema. Hakika Mungu ni Domble mwema. kaide. Ametenda mambo makuu. Ni Mungu asiyeshindwa. Hakika Mungu wangu ni mwema. Turabatumiye muri Extreme Worship yateguwe na Gisubizo. Guys, don't miss. I myself, I will be there.